Zamislite, imate dva organa veličine šake. Ne pričaju mnogo, ne traže pažnju, ne pišu statuse na fejsu. Ali ako oni prestaju da rade, vi prestajete da živite. I to, dragi gledaoče, nisu vaša djeca. To su bubrezi. Da, bubrezi. Dva misteriozna bića koja sjede sa strane, filtriraju krv i ne prave frku. Oni su kao čistačice vašeg tijela, nevidljive, potplaćene i jedine koje znaju gdje je sav prljavi veš. Ali mi ih uzimamo zdravo za gotovo, jer ne boli nas bubreg dok jedemo čips. Ne lupa bubreg kad trčimo za busom. I definitivno se niko ne hvali fotkom svog bubrega na Instagramu. Hashtag no filter. Hashtag kidney selfie. Niko. A kad se jave, kad se jave, to je urinarni horor film. Bubrežni kamenac. Znate ono kad ljudi kažu bolje da se porodim nego da ovo ponovo preživim. E pa, bubrežni kamenac je jedini razlog zbog kojeg muškarci imaju pravo da kažu tu rečenicu i da ih žene možda ne opauče šerpom. I onda dolazimo do dijalize. Šta je dijaliza? Zvuči seksi? E pa nije. Ukratko, to je kad vam mašina radi posao bubrega. Satima. Više puta sedmično. A sve zato što smo svi zajedno odlučili da je kola zdravija od vode. Da je klopa u 2 ujutro normalna stvar. I da je stres ok, dokle god imamo internet. Ali evo jedne zabavne činjenice. Bubreg se može donirati dok ste živi. Zvuči kao nešto što biste rekli usput. Ali je istina. Vi možete dati jedan bubreg i preživjeti. Znate li koliko organa možete dati i nastaviti živjeti? Pa ne mnogo. Pokušaj da daš pola jetre, pa čekaj da izraste. Bubrezi. Oni su doslovno plug and play. I sad dolazimo do crne hronike. Ilegalna trgovina bubrezima. To nije zaplet iz Netflix serije. To je stvarnost. Ljudi bukvalno prodaju bubrege da bi otplatili dug, školu ili, ne daj Bože, iPhone. Šta kažeš? Novi bubreg košta 10.000 eura, ali iPhone 15 Pro ima Cinematic Mode. Pa naravno da ćemo da biramo Cinematic Mode. Zato je vrijeme da stanemo. Da pogledamo na svoju čašu vode ne kao na dosadu, nego kao na ljubavno pismo svojim bubrezima. Da kažemo ne 5. kafi i da se ponekad zapitamo je li mi mokraća danas boje soka od breskve? Ako jeste, prijatelju, idi kod doktora. Zaključak. Bubrezi nisu glamurozni. Nećete ih vidjeti na billboardima. Ali ako želite da živite dug, zdrav život, počnite ih poštovati. Jer kad vas oni napuste, nećete imati puno vremena da se rastanete. Zato uzmite čašu vode, nazdravite svojim bubrezima. A mi se vidimo sa novom, također neprijatnom temom sljedeći put.